Amasan pathinin phat phai pivin isen the school class o banjom thedinga damna apjuvin pa pathin thangwa na pivin ahe tuni Simmun dingwa hile Simmun somni na atupi pathin Houbung amasan lungchinchang ana simutin tuni lungchinchang dingwa hile �㈿𝕁 bung somlegup chang somlegi na chule keiman nangma za kase ahi nangma piter na hi chule hiche sungpi chunga hi ka Houbung ka sa do ding ahi chule mitikho kulkot pin ane zo lo ding ahi pathinin bible chang simu phatheibu pi hen lang tun Sunday school class wa lu no hitin ama sa ina vet ding wai de yu chu Houbung iti teng le ipi ham Houbung kiti chu ipi ham ti hi ina vet hom ding ahi Houbung iti teng le rang pia hi chi hi Greek pawa ko na kilado hin Greek thu chengni ki job home hi chu ko do hello le English a call out tina ahi oti chu vet na hi le Houbung oti Old Testament thulun luya Houbung akiman cha ting le rang pia hi chia chun mi kiloi khom ho ki seinan akimangin New Testament thulun tha awang hi chi Houbung akiman ting le Christa tipum tia het ahi Christa tipum kiti chu pi ham tele ta san Jesu Christa ta sana Jesu Christa hu hing pwa kisan ho chu Jesu Christa to tipum khat ahi win hi chi ta san cha te kiseina a kimang ahi Houbung iti ting le rang pi a chini omen akhat na chun Vannoi lo su Houbung ahlo wale Universal Church hiche Vannoi lo su Houbung iti ting le hiche hin ta san cha te zo se Vannoi ya Houbung zo se aho min hiche ho zo se kisina hi ani na achun Tolsung Houbung ahlo le local church iti ting le hiche e hon Houbung I het dan alhang pia mun chum hen lang kho khana mi kiloi khoma pathin ho khom dinga kiloi khom ho kiseina ahinomin ahi te ka anadinga ECA KBC KCC ahi lawale Bijang ECA church kiti ho hi Tolsung Houbung ahi lawale local church kiti ho chu ahi tun abana Biblein Houbung kiti ho hi itiena kisunam ai lo le Houbung explanation api dan Houbung hi itabang ho akimangham ti hi Bible a tamta umjong le izat ham khat ina vet khom ding he akhat na achun pathin to mi him ki ka apalaya pang solcha te bung sigi chang som thum legi na achun gam thiplaya Houbunga na panga ipu ipa teu to pangkhoma sinai mula vantil to ki hova e ho pi son dia hin na thupi lapa chu ama hi ahin hiche Bible chang ahin mosi chu pathin to mi him ki ka apalaya pang ahi hiche palaya na panji achu Houbung panmuna ana pang tia hi Bible hin asu ahi hiche akuna iga he theu chu pi ham tile Houbung kiti chu hiche Bible changa kona imu theu chu Jesu Christa alo la pathin to mi him ki ka palaya pang chu Houbung ahi dan mu thein omin ahi ani na achun Tolsung Houbung local church ki seinan jong akimangin ahi Timothy to khana bung khat chang khana chun Paul le Silvanus chule Timothy in Papa thin le Jesu Christa to hingkhom Thessalonica kho a Houbung mi te chunga lungset le chamna hunglung hen hichelai Bible changa kona kiche ta ki mu chu piham tile hiche Houbung ki man na hi Thessalonica muna ta sancha te pathin ho khom dinga kiloi khom ho ki seina a ki mang na hi hiche chun hichelaya Houbung ki mang hin local church ho ki seina a hi local church city ting le ta san cha te mun khana khom pathin ho khom ho kise na in akimangin ahi athum na achun Vannoi lu so Houbung kise nan jong amangkinin ahi te kan ding achun �㈿𝕁 bung som legu
chang som lagi na chun hizia hi ka sei pi na hi Peter nang ma sung pi na hin hi che sung pi in bula hi ka Houbung ka sa do a mithikul kot pin jong anan zo lo ding a hi Bible Tolsung Houbung hello local church ki se na hilova Houbung a ki manting le arhang pi a hi chi chu Vannoi lu su Houbung hello le Christian ho zo se Vannoi a Christian ho zo se hope Houbung ki se na a hi ji ne hi hichilaya Peter Jesus Christa in Peter ko ma Houbung ka phu do ding hi ati pa jong hi Thessalonica muna Houbung atipon alo le hichilai muna Houbung Rom muna Houbung atipon hichi ni PSA na hamiti a hele Vannoi li se na ta san cha te ho asena a hi zo in hi hichi ji a chu hichi hin Vannoi lu su Houbung hichilai Bible chang hin Vannoi lu su Houbung asena a hi Houbung hichilai muna Houbung ki sei pa hi Christa te tipum khat ho ki sei na hi ali na chun Christian ho sei nan a ki mangi rom bung som le gup chang som le nga na chun Christa Houbung zo sin na salamui hichilai Bible changa ko na M.Th pi ham ti a hele hichilai hin particular ta in Houbung a sei pu na hi Christa Houbung zo sin atin hichi chun Thessalonica Houbung hello Corinth Houbung tin a sei pu na hi hichi hin hichilai muna Houbung ki mang pa hi pi ham tele Vannoi le sit pum pi a Christian ho ta san cha te ho ki sei na hi hichi ji a chu hichilai Bible chang hin aman hi Christian ho sei nan a ki mangin a hi Houbung mi thing te ti ting le si na ta san cha te zo si ahu a hi hichi ho chu hlang pi a Bible in Houbung thil chom choma elo thil chom chom sei na aman ho chu inavet the ho chu a hi tun abana ana chiu tin Tolsung Houbung elo local church ki ti chu ipi ham inavet khom ding o hi local church akiti ting le hichu Christa ta sana tuilu saho pathian lungdei lam hola kiloi khom ho chu a hi win a hi mun khat jong hi thei elo le mun chum chum kho chum chuma kon jong hi thei hi cho chun pathian ho khom na dinga baptize changwa Jesus Christa ta sana kiloi khom a hi win hi chi ho chu Tolsung Houbung kiti hi ama sai se ma bangwa ECA kiti ho hi Tolsung Houbung elo le local church a hi win a hi Tolsung Houbung iti ting le khokhana Houbung jong homin chele Houbung tamta association khana jong a homin a hi azwa ka sei ma banga khokhana Bijang ECA ti jong le chu Tolsung Houbung jong ain a hi lawale a hob le nai se nom jong le ECA ti ai jong le Tolsung Houbung local church a hi thowin a hi aji piam ti le ECA pum pi chu khochom chom hi jong le pathian na to khom na ding elo le pathian ho khom dinga hi chi khochom chom ho kiloi khom ECA chu kiloi khom hi jewa chu hi chu Tolsung Houbung elo le local church in a hob tha hi Tolsung Houbung ho hin pathian na ato khomuwa chule pathian a ho khomu a hi ama ho hin pathian a ho khom the naw hi arhang pi a ta san naw adok chinu akibazi a chu pathian na tong khom dinga hi kiloi khom ho chu a hi hi chi chu arhang pi a Tolsung Houbung elo le local church I het the ding wa iga expand chu a hin tu hin Tolsung Houbung local church a te ding ho local church chu itabang hiding ham elo le hichi local church Houbung a chu te ding a poimo ho chu inavet khom ding hi akhan na chun ta san phon do na anum chan ding hilovin Jesus Christa ta sana Christa ti sanjala su cha na chule Christa jala chon set ki ngai dam na ta ata san diu hi Houbung a chu mizo se mo the pon Houbung ti le Jesus Christa ta san ho kiloi khom na hi ji a chu hi chi Houbung member hi the ding hi chi kiloi khom na the ding ho chu
Jesu Christa ta sana Jesu Christa wanga chon sit ngai damna ka chan hi tia Jesu Christa wanga hu hinga ka hi ti ta san ho chu dingu a hi chi ji a chu Houbunga hi ta san phun do na hi alo theilowa te te ngai na hi a ta san lo Jesu Christa ta san lo chu Houbung member hi theilo a hi baptism ta san cha khat hinadinga pathin thupi baptize chan angai na hi baptize chan kiti hi hu hing nadinga baptize chang chu I povin ahila hu hing I hiu Jesu Christa in hu hingu melchi nadinga baptize ki chang zo hi hi Jesu Christa thupi elole pathin thupi ibu isu bulhit naw khat zo hi chi aju ta san cha khat kiti chu elole Houbung member khat kiti chu baptize changlo chu hi theilo hi aji chu baptize chan lo wa hele Jesu Christa thupi pa chu izui lung lo hi ji a chu hi chi chun I member hi naw chu thingzo lo hi chi ja chu ta san cha te elole Houbung sunga te dinga poimo chu piham tele baptism baptize chang ho baptism hi te angai na hi athum na chun tuple doi Houbung chun tuple doi ki chi ta ni angai na hi I tuple doi ding chu pathin thu a hi lo le pathin lung dei lam a hi ngai na hi Houbung hi pi bolaung ki phut do ham Houbung hi pi bola ki loi khom ham ti I he no ngai ni Houbung hi pathinin ama min lo pi na ding ai lo le ama choi at na ding ai lo le ama thu ki sei phong na dinga hung ki loi khom ho pathin Jesu Christa in ana phu do a hi chi ji a chu a ki phu do lo na chu I he no wa hi chi chu I tu u ai lo le hi chi chu I doi u angai na hi Houbung khat hi atup le doi nei lo wa ki ti chu hi thei lo a hi ho ECA zong tuple doi thum anei na hi chu hi a hele palthin thagau pui hoi jing Houbung ECA ni tupla itumu khat chu pi ham tele ECA hi pathin thagau pui hoi jing Houbung hiding ti chu ituple doi wa khat a hi ani na achun Kipana Thupha hang sam jing Houbung hiding thagau 𝘉𝑇 ho hu hing ding ai lo thagau 𝘉𝑇 ho ko ma mi sol jing ding Houbung hi ding hi ECA tuple doi ani na hi athum na achun thil pha bol jing Houbung thagau 𝘉𝑇 jing hi lowa ta sa zong chaga gen thei te ki thupi Houbung hi ding chu ECA atuple adoi hi hi chi chu alang pia ECA tuple doi inei chu hi hi che ta banga chu Houbung zo sin zong tuple doi inei angai te te in hi Houbung tuple doi tu hin Houbung tuple doi ana ve khom ki noi tin akhat na achun pathin ngai lu na mu sa jing ding Houbung in atup ding chu pi ham ti ale pathin ngai lu na Houbung hin pathin ka ngai lu jing ve ti hi pathin imu sa jingu angai na hi thupon bung ni changli achun ahin la ama sa na ngai lu nu chu na ha ta ji un na chunga dem na ka ne ye pathinin Houbung hin angai lu na hi aven sa lo ting le pathin ichungwa lung oi ji lo hi hi chi a chu Houbung in atup thupi pending chu pi ham ti ale pathin ngai lu na hi ivet sa jing ding chu a hi pathin Houbung chu pathin to ki kang se lo ding a hi pathin to ki hlon khom jing ding alo la pathin to ki hlon khom ding pathin ho dinga Houbung chu ki loi khom a hin hi che akiloi khom lo na ji pa chu aman sa ting le Houbung chu a hi ding dola hi thei ji talo a hi hi che ja chu Houbung in itup le doi ding chu pi ham ti le a pha chi a pathin ingai lu naw hi ivet sa jing ding a hi ani na chun
ta sal helagawa mi wa ding Houbung member ho ngai chat hlagau lam het lang ta salam hi zong le vet pi jing ding chu Houbung mo pu na hi chi chu itup le idoi diu chu khat a hi hlagawa la sam ho pathin thu a hiluwa ta sa la sam ho ki thu pi diu a hi Houbung chun hlagau lam jiang a vet ding hilovin hlagau zong a vet kola chule ta salama la sam ho chaga gen the ho zong vet kol hi Houbung mo pu na hi chi zia chu Houbung in atup ding chu hlagau lam pi lhin na le chule ta salama ki thu pi na pa zong hi Houbung in atup le adoi ding dol chu hi athum na chun Kipana Thupha hlang sam ding pakai Jesu Christa thupi len pen Kipana Thupha hlang sam dinga ngan sin na hi agel khowa na sata panala diu hi Jesu Christa in ta san cha te elole Houbung te ko ma thupi len pen api ju pi ham tia hele Kipana Thupha hlang sam ding hi ahin hi chi Jesu Christa ei thupi pau hi gel kho a hi chi ading ahin na sata pan la jing Houbung ahi ngain hi chi ja Houbung in itup le idoi ding chu Kipana Thupha hlang sam ding hi ahi dunya athai gel lo ding wa de yum che phiam tile alung do lo Houbung kiti chu Houbung thi ahi to Houbung ho jing iki pawwa pathin wa choi lai sa khomwa iki khop khomwa midang phat chumna nei lo wa elo le thagau M.Th hon e ho hin khwa ko na elo le e ho ko na hu hin na amu lo wa hele ho in Houbung chu lung do lo ai hitabang Houbung lung do lo chu Houbung thi tabang ai mi Houbung pathin pi na chang ho elo le thagau pi na chang ho chu alung do lo kha chaum lo ai hi chi ji a chu Houbung lung do hi angai na hi gen the ha sa ho ki thu pi ding Houbung in itup le doi ding wa ali na chu gen the ha sa ho ki thu pi ding zen bung kha chang som ni le sagi na chun chaga te le me thai ho again te he so na vila Vannoi le sit akona bo be lo hela ama le ama ki hongdo jing thei mi chu pa pathin dinga hogut thing le bu be lo a hi I Bible hi ve na hi le chaga gen the me thai kiti ho hi pathinin vet kol ling hi poimo ta Bible a kisun khat chu a hi chi ji a chu Houbung in itup le idoi ding chu hlagau lam jing hilowa ta sa zong chaga gen the me thai ho hi Houbung in ki thu pi a pan pi a ha sat na ko na ki thu pi ding chu Houbung tup le doi a hi ngai na he hlagau lam jing hilo isei ma bangwin ta salama zong Houbung chu mi ki thu pi tu a apan ngai na he anga na achun Vannoi a thilpha bowling Galatia bungup chang som na achun hiji chun hungun aphat gum kom inei dung zuyun mitin chunga thilpha bolu hitin ai di in ema in sungmi ata san ho chunga ha bol di u hite Houbung chun a member ho chunga thilpha bol jing huilova Vannoi a thilpha bol ding a hi Houbung member ho sunga thilpha bolwa chaga gen thei me thai ho iki thu pi jing huilova Houbung khel lama zong mi chum ha san na gen thei na nei ho zong hi Houbung in ki thu pi ding hi Houbung tup le doi a hi ngai in hi agum na chun member ho lagawa pilhin na puilu tu hlagawa la sam ho le ta sana det lo ho pilhin sa ding chu Houbung tup le doi hiding a hi member ho hlagawa la sam ho til khowa ai lo le ata sana la sam ho ata sana adet thin dingwa pathin thu hila
hitia hlagau lam pil hin na puilut ding hi Houbung Tuple doi a hi ngain hi hichi mo pu na elo le chi Tuple doi hi inei lo kha a hi le Houbung tamta 𝘒𝘢 thi hi hichi ji a chu tu ni a hi Houbung in Tuple doi hi ani ngain hichi Tuple doi ina sei ho hi Houbung a inei te dingwa poimo ho chu hi abana anachi kin hitin Vannoi lo su Houbung ai lo wai le Universal Church Vannoi lo su Houbung ti hi Pentecost ni khu apat rapture ka ata sanchate kiloi khom na Christa-a luchang hi na chu hi hiche Vannoi lo su Houbung ti hi Pentecost ni khu a pakai Jesu Christa ai lo le hiche muna Houbung ki phuddo chule rapture ta ka ge ya ding hiche Houbung a Jesu Christa luchanga apan na Houbung chu hi hicho pakai Jesu Christa M.Th mung som le gup chang som le gen na chi ve na hele Jesu Christa Houbung ka phu do ding hi tia ana se hiche ka Houbung a hi tia a se ho chu hiche Jesu Christa ka Houbung a ti chu hiche Houbung ki se na chu a hi Vannoi lo so Houbung iti teng le Vannoi le siat pumpia Christian ho zo se ki se na hi ta chu Bijang Houbung ka ti teng le alang pia Bijang a Houbung mi te ka se na hin ai wanga Vannoi lo so Houbung ka ti teng le Vannoi le siat pumpia Christian ho ai lo le ta san ho zo se a ho min a hi hichi ta san ho zo se ki se na a ki mang a hi hichi Vannoi lo so Houbung a hin Jesu Christa hi Houbung lu chang a hi imazo se idin naw hen lang ai lo le ikingap naw hen lang ai lo le hichi Houbung phut do hi pakai Jesu Christa a hi Jesu Christa Vannoi lo so Houbung lu chang a hi na hi Bible changa mun tam ta om jong le thumle li ham khat ina vet khom ding a hi akhana chun Christa chu e ching pau a hi zon bung som na chu i vet na hi le Jesu chu kel ngoi chinga e ching pa hin chule ata san cha te e ho he kel ngoi i hi win a hi pakai Jesu Christa chu Houbung lu chang a hi ji a chu a member ho kel ngoi china e chin ji ngoi hi kel ngoi in a kel ngoi chin pan a kel ngoi ho aman tha lo wa a hi lo wai le gam sahang ho in ani elo na ding wa hoi ta chin tu banga hi ipakai Jesu Christa in jong ta san cha te ho zo si hi e chin jingo a hi dan I Bible chang zon bung som na kon hin kicheh ta 𝘒𝘢𝘗 𝘒𝘗𝘠 hi ipakai Jesu Christa chu e ching pau hi ani na chun Christa zala iga so theu a hi zon bung som lenga na chu ive na hi le Christa chu lengpi the hin e ho aba hi ve ti kicheh ta 𝘒𝘗𝘒 𝘒𝘗𝘠 hi lengpi the be ya chu aba lo chule hichi be ya chu ga the lo hi hichi to banga chu Christa be ya hi e ho zong iga su lo ding hi hichi ji a chu Jesu Christa zal bo wa hi ta san cha te hi iga su hi athum na chun Christa chu ikingap naw hi Ephesus bungi changsom le ko le som ni le khat na sung chi ve na le Christa chu in ning sung a hi atin a hi in ning sung iti tiang le ipi ham iti a hi le in adet the na dinga in aning ho a adin na dinga ho sung ki koi a hin hiche in ning sung chu adet phap phana le hiche in ki sa chu de na a hi hiche in kingap na bul pi pen chu pi ham iti a hi le hiche in ning sung chu a hi hichi ja chu in kisa na in ning sung hi akinga na hi in ning sung adet lo wa hi le in chu det lo a hi hichi ta banga in ning sung adet lo wa hi le in adet lo banga chu e ho zong pakai Jesu Christa chu in ning sung a hin Jesu Christa kingai ho chu det ding a hi
azi chu Jesu Christa chu det a hi ikingai naw ta san sa te ikingai naw in ning sung chu Jesu Christa a hi ikingap naw Jesu Christa a hi alina achun Christa Houbung luchang a hi Korinthot khatna bung somleni na sungchi ve na hele Christa chu aluchang a hin eho ama tiba chu hi ve even na hele mihim ta sa hin luchang hin agela bowling ho chu angai tu a hichi bowling e ati ho chu atiba dang ho hin ki bola hi hichi luchang hin angai tu ailole alungel ho ailole aman decision ala ho chu atiba dang hin action a bola hi hiche tapanga chu Houbung kiti chu Jesu Christa chu iluchang wa hi ji a chu Jesu Christa in agel ailole Jesu Christa thupi ho chu Houbung in a bolding a hi azi chu Jesu Christa chu aluchang a hi Houbung chu atiba a hi anga na achun Christa chu pathin golu a hi Hebrew bung kha chang ni na chu ve na hele Christa chu golu a hin eho amato golu khom ding chu hi ve Jesu Christa chu pathin golu ding a hin eho zong Jesu Christa ita sanwa Jesu Christa to tipung khat hi jiwa chu Jesu Christa to golu khom ding hi vin a hi Jesu Christa golu chu iga ki copy pum khat hi jiwa chu iga ka copy mai meu a hi agum na achun Christa chu alam kai pa hin eho asu te hi ve Kolosia bungli chang khatna so pa chu ni pia bolam tila apu pa lung de lam abolin a hi so pa chun apu pa lung de bola chule apu pa chun su chu avian bit a hi hiche tapanga chu Jesu Christa chu ipu pau a hin Jesu Christa lung de lam chu Houbungin aboling a hi Jesu sei elole Jesu hichi tapanga na chon diu he ti ding ati bang chena chu Houbung chon ding a hin hichi Houbung chu apupan avian bit banga Jesu Christa and Houbung chu avian bit a hi hichi ho chu alhang pia Jesu Christa Houbung luchang a hi na Bible chang mun tam ta jong le munizan ham khat ina vet no a hi abana ana chi hotin Houbung to ding mission Houbungin ipiham ato dinga poimo pen chu Houbung ki phulo na ti di ham Houbung mission ti chu inavet khom ding a hi akhat na chun Christa le pathin thu choi sang na gel sang na le choi an na ani te ding a hi Houbung in ato ding ailo le Houbung ding a mission akhat na chu poimo chu ipiham ti le Christa ailo le pathin thu a choi sanga chule gel sang na ne ya chule choi an na ani te ding a hi Timothy thoni na bung thum chang som le gup na chun pathinin hu ala khum pathin le khabu cheng si chu ki hil na ding ki pho na ding ki puizang na ding le adi lama ki chu na dinga phata a hi Bible a ki sun pathin thu ho hi Houbung in azui ding a hi hichi Christa le pathin thu chu iti choi sangwa gel sanga elo le choi ana ipi di ham ti a hele Jesu Christa ita sanwa athupi ho izuwa ihin khova athupi banga ihin ting le Jesu Christa choi sang hi vin hi Jesu Christa gel sang na ki pi elo le Jesu Christa I choi an naw hi hiche ta banga pathin thu iti choi sangwa I gel sangwa elo le iti choi an du ham ti a hele pathin thu Bible hi pathin hai khuma hi ti ita sanwa Bible dungzuya hin khoi manuwa ihin khova Bible a kisun ho banga ihum hin do tingle Bible chu I choi sangwa choi ana ipiu hi pakai Jesu Christa ailo le pathin thu Bible hi choi ana za bolna ailo le athu iman thuman na aum lo tingle pathin ho na thelo hi hichi thuman na joyana zabol na ho an hum ting le pathin ho na ji hi
ipibola Houbung ki phut do ham ti ale pathian holding pathian zabol dinga ki phut do ahi hiche zabol na pathian thu zabol na Jesu Christa zabol na choi an na ahi lowa hi le choi sang na ipi pau chu pathian I ho naw ahi ti pa chu athai ge lo ding hi hiche je a chu Houbung in amison ai lo le to dinga poimo la akhat na chu Christa le pathian thu hi choi sanga gel sanga chule choi a na api ding ahi ani na achun Houbung mi pi te machal sa a pilhin sa ding thuchi bubung som la khat chang som li na chun kilam kai thiem na 𝘒𝘗𝘒𝘚𝘗𝘠 nam khanin aman lon tumop thiem thalin na awang hoido na 𝘒𝘗𝘗𝘗 je Houbung member ho chin Tuple machal sa ding chu Houbung mo pu na hi Houbung hi pilhin na ai lo le machal san ai lo pui hoi na lo ting le mi tam ta amang tha jin ahi hichi a chu Houbung member ho aman tha lo na ding wa chu Houbung chun member ho chu ta sal hagawa amachal sa wa chule pilhin na puilu ding ti he Houbung to ding ai lo le amison la thupi pian la ani na chu ahi hichi Houbung in a bolding a member ho vet golding ta sa hagawa pilhin na puilu ding pa he Houbung in ato ding ato lo ting le Houbung member ho tam ta sa na mang tha ai lo le ahin khuwa nung chona pathian azui naw thingzo lowa a thu nung chon tam ta lo jiwin hichi ho lo ne ding wa ta sana ha sap lo wa pathian azui na wa anung chon lo ne ding wa cho Houbung in ama ho chu ama chal sa apil hin sa ding Houbung kin chu thagaw mang tha ho hu hing na puilu ding jeng hilowa ala sam ho thagaw pil hin na puilu ding jong pin tha na kiti hi akichai na hilovin pil hin na puilu ding hi pakai Jesu Christan ithupi lawa cho pangin pin tha na ti ting le hu hing puwa kisan pa cho hu hing puwa kisan chana chu imison o elo ito ding chu ki chai lo mi am ka chun hu hing puwa kisan jong le alampi ache ding dan a het lo wa hi le ki sep lu a Christian hin ko chu boi the ai la pilhin na ai puilu na alam ti ai puilu na hi chi na bolding al pathian thu hoi tai hi la pilhin na ai puilu ting le ama akenga ding the hi je ja chu Houbung mission ai lo le Houbung in to ding chu thakaw mang tha ho hu do ding jeng hilowa a hu do zo wa zong pilhin na thakaw lama pilhin na chana puilu chu I mission ti chu athai ge lo ding wa ide chu athum na chun Kipana Thupha sei phung ding М.Th bung som ni le ge chang som le ko le som ni na chun hi je chun ji vin lang mun te na mi zo se juin ga sim ta vin ama ho chu apa acha chule thagaw thing minin baptize ga bolun chule ka thupi ching se anit na diu vin hilun velvin le se khang ki chai ni gein ke man nang ho kom pi jing na ve ati hi che hi Houbung pumpi na to thupi pian chu api pian chu Houbung pumpi ti ting le Vannoi le si na ta san cha te zo sin aboi pi ding wa Jesu Christa athupi len pen chu hi che na to hi Kipana Thupha sei phung ding hi ma mi mal hen lang Houbung hi zong le ta san cha te ni bol ding wa Christian thupi len pen chu hi che Kipana Thupha sei phung ding Jesu Christa in hu hing na nei ho zo si Christian ho zo si mo pu na ai pi vin hi chi mo pu na chu pi ham ti a hi le I he kom I kim velwa elo le ina to na mun ho wa ta san na ai lo le hu hing na nei lo hon
hu hingna anei thina dingwa hi che Kipana Thupha I chan pau sei son pa chu Jesu Christa nang le ke ta san cha te zo siu e ngan siu hi che ji a chu hi che Jesu Christa e ngan si na wa he koi ma su chalo hi che hi ikin thupi peno ai lo le Houbung dinga ato thupi pen khat chu hi Houbung pathinin ina to namono ai lo le ile khasim namono ai lo le mun chum chuma business ibol namono wa ta san hilo ho Jesu Christa hu in pa ki san lo ho hu hing anei theina dingwa mo pu na chu Jesu Christa in nang le ke e ngan si ai hi chi a chu hi chi mo pu na su bulit ding chu I mo pu now ai lo le I misonu a hi ti chu atha igel lo ki dingwa I de yu hi chan chu a rang pia tuni Sunday school class a sei thiu hin tunia Sunday school class a chom cha I ga sei no mu cha hi ai le Houbung hi pi ham Houbung I ti teng le Jesu Christa in ana phu do Houbung a hi e ho hi chlai mu na a building a hilo le hi chilai muna ki khom me ho hi Houbung ki se na hilo hi Houbung I ti ting le ta san cha te Jesu Christa in ama num zui dinga ana phu do hi che Jesu Christa zui dinga kiloi khom ho ki se na hi che ja chu Houbung ki ti chun Jesu Christa nu Jesu Christa to ban I to over Jesu Christa hu hing pua kisan lo ho jong hu hing pua kisan the ne ding wa he pan na sata na ding chu a hi chule Houbungin ta sa laga wa Houbung member helang mun chom ho jong le ta sa laga wa ha san na gen the na le ho ki thu pi ding hi Houbungin imo pu naw a hi ti chu neu khat I ga se theu hin tin hi chan chu tu ni Sunday school class wa I sei theu hin tin I sei khiel I sei van le pathini ni ngai da mun tin I sei kha sun sun chu pathini ni chan chi wa ding in pathei bu pi taw hen